novio, migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe, au blo, au blo, au bloe, au blo, au blo, au bloe, migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato yo miawezo yo all right. Well, gamesu dog gamedosua gamasude gamesu miva miastron Eʋegbe. Miva miastron Miyo novas. Yema, oba via no goblanga. Do never miastron Eʋegbe. Miva. Yema. Kavia banka adojo ho. Heavy nyana gagogroma. It's all heavy. Heavy also. So fiam indoor in the fisher in the kuku na call the appropriate one lemonami. Because we are in different parts of the world and we are in Eastern Standard Time in the US. Appenani. Never me a strong Eʋegbe. Never me a strong Eʋegbe. Me, Egba, Gavero is here full time. You picture. Ela. Hello, right? Agba malafia. Malikan. Malikan. The last few weeks are different repeats. Yes. The times before that time, there were parts of the body, clothing, what to do when somebody is sick, how to greet them, how to, comfort them and all that. One of the things we need to really remind you is if there's anything that you did not catch and you want it repeated, alonanea. Just say it in the comment section. Hello, email. Flyer, Gia. Please go there and give us anything that you want us to know. Whether you want something changed, whether you want to know when and how we're going to do something, just let us know. And then let me make last time. We are going to have a French-speaking co-moderator one of these days. Actually almost ready. So if we don't have next week, it will be at the beginning of August. But we have a French-speaking person, so that English, and then my broken Eveha, the French will come perfect. So today, many for Dr. D. I think we have a very nice subject for us. Okay. Over to you. You may introduce yourselves first for us. Thanks. Mina ndi ndofie CEANA tibitoro la okata nyonya nufialawo kple nusrɔ̃lawo kata le Department of Ewe Education le University of Education Winneba le Ghana. Nkɔnye Dr Dogbey. Ye nye nusrɔ̃lawo ke le Departement akpleme wo dometɔ aɖewo le afia. Ame yi le nye mia dzia yenye ɖe sia ɖe nyo, aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo,
ye ŋutsu yi ke le axadzi nɛ le afia yenye Ernest. Davi yi ke le nye axadzi afia yenye Davi afi alo aƒenɔvi afi. Wonye ame yiwo ke do go le Eʋegbe nusrɔ̃ƒea le University of Education Winneba. Wole woƒe National Service wɔm le Department ye dɔ sia dɔ yi ke hiã na Eʋegbe alo hiã be míatsɔ Eʋegbea wɔe míehea wo ɖe ŋuti tsɔ wɔnɛ le research, presentation and other fields. Egbea mígava be míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi be míado Eʋegbea ɖe ŋgɔ. Machine ge le mɔ ŋu na wo ne woayi dzi. Míaƒe nusɔsrɔ̃a mie ŋu ƒom tso nuwo ƒe ŋkɔwo ŋu le gbeŋuti sɔsrɔ̃ me alo Eʋegbea ŋuti ƒe sewo sɔsrɔ̃ mea míesrɔ̃ ŋu tso nyahawo ŋu ye míegale nyahawo ƒe akpa yi ke míeyɔna be ŋkɔnyawo dzi. Le English gbe mea wobe nouns. Ta míekpɔ nu aɖewo ƒe ŋkɔwo ye míeƒona dzi ge kple nyaha bubu yi ke nye dɔwɔnya alo verbs. Tso afi ma míegayi ɖe ɖewo dzi yi ke nye adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo. Míegava yi ɖe adverbs wo dzi yi ke nye dɔwɔnya ɖɔnyawo kple bubuwo dzi. Le ma megbea míava tsɔ wo be le ke míewɔna nyagbe le míeƒona nui be mía viwo, mía nɔviwo, mía ƒometɔ yiwo ke míedzi ɖe gbe dzi le Ghana kple gbe fia yiwo ke le Ghana gake womese Eʋegbe ɖo hi wodzi womegale Eʋenyigba dzi o ta amewo katã ate ŋu agblɔ Eʋegbea kpekpe. Míagbɔdzi ɖe ŋu adze gɔme. Ne mɔɖeɖe lia ke maɖe asi ezia ŋu na aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo ne wòadze gɔme kpli mí. Eyome afia va yi dzi míakpɔ be leke ɣeyiɣia tsɔ le míakplɔ ge. Akpe na ame sia ame yɔ enɔviwo be nete va eƒe mɔ gbɔ ne wòase fiafiawo ayi dzi. Akpe na mi. Yo, akpe na o Dɔkta. Yo, míegado Oiseaux tɔxɛ na míaƒe nukpɔlawo kple toɖolawo va yina míasrɔ̃ Eʋegbe ƒe wɔnawo dzi. Abe ale yi ke nye ƒe etsoɖigble do ŋgɔa, míle nu srɔ̃ ku ɖe enyahawo ŋu eye míaƒe taɖodzinu ƒe nye be míasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo. Egblɔe va yi be nobe nyahawoa, ŋkɔnyawo li, dɔwɔnyawo li, ŋkɔnyaɖɔnyawo woli zã. Gake míaƒe taɖodzinu le egbe ɣeyiɣiawo mea, eya nye be míalé ŋku ɖe enuwo ƒe ŋkɔwo ŋuti, ŋkɔnyawo. Yo, le kɔsiƒe yiwo va yi mea, míalé ŋku ɖe nu geɖewo ŋu. Aƒemenuzazawo ƒe ŋkɔwo, nudodowo kple bubuawo. Ta egbe hã míagatu ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi alé ŋku ɖe lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Míaƒe taɖodzinu le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eya koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ nawu enua, míate ŋu ayɔ lãwo kple xe aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo, akpe. Ne mi be lãwoa, lãwo gbɔ ɖe xexea me godoo. Míakpɔ lãwo le teƒe ɖe sia ɖe, xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe, in every part of the world. Míakpɔ lãwo le fima. Eye lãwo kple xeawoa, wole nɔnɔme vovovowo me. Ne ekpɔwoa, wole dzedzeme nɔnɔme vovovowo me. Ke nenema ke xeawo hã, wo dometɔ ɖe anewo nɔna aƒe me. Ɖewo hã nɔa gbe me. Míakpɔ lã ɖewo le aƒe me. Míakpɔ ɖewo hã le aƒe me. Eye le lã yawo domea, ɖewo wɔna da, some are wild. Ke ɖewo hã, womewɔna da o. Lã wɔdawo li, ɖewo hã lia, womewɔna ada o.
Nenumakewo dometɔ aɖewo hã nɔna atɔ me. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna ati dzi. Emibe atɔa, wonɔna nest. Xeviwo, abe leke xeviwo nɔna woƒe atɔ me. Nest. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna atiwo me. Eɖewo hã nɔna woƒe gowo me. Wonɔna teƒe vovovowo. Ke lã yawoa, wo dometɔ aɖewo lolo. Ɖewo lolo le gã ɖe. Eɖewo hã le sue. Eɖewo, infact, ne kpɔ la, míata gblɔ be dzo atsu alo leke woagblɔe. Ɖewo lolo fine. Eɖewo hã wole sue ɖe. Eɖewo hã wokɔkɔ. Wokɔkɔ. Eye ɖewo hã le kpuie. Some are tall and some are also short. Ɖewo hã afɔ le wo si. Afɔ le wo si yi ke wokɔ zɔna. Mísrɔ̃ nu ku ɖe afɔ ŋu va yi, part of the body. Ta afɔ le lãwo dometɔ aɖewo si. Ke ɖewo hã afɔ mele wo si o. Wo dometɔ aɖewo hã wodzona le yame. Some fly in the air. Eɖewo dzona le yame. Gake ɖewoa, ɖeko wodana abalatiwo me. They swing in threes. Wodana aba le atiwo me. Ɖewo hã zɔna le anyigba. Eɖewo ɖeko zɔna le anyigba. Ke ɖewoa, wotana le anyigba. Ɖewo tana le anyigba. Eɖewo nɔa gome. Abe leke megblɔ va yia, ɖewo nɔna egome. Lãwo dometɔ ɖewoa, wonɔna egome in shells. Eye ɖewo hã, efu le wo ŋu. He mísrɔ̃ nu ku ɖe part of the body ŋua, mílé ŋku ɖe fe ŋu. Eye mígblɔ be lã ɖewoa, efu le wo ŋu. Xeviwoa, feathers le wo ŋu. Ke amegbetɔ sia hair nɔna. Lãwo ƒe fua, míyɔnɛ be hair o. Amegbetɔ si ya hair nɔna. Gake lãwoa, we have the fur or feathers. Eyae nɔna lãwo ŋu. Ke nudzudzu, ke lã aɖewoa, woƒe ŋkɔwoa, ete ŋu toa vovo tso wo nɔewo gbɔ. Lãwo ƒe ŋkɔwo li vovovo. Mate ŋu ayɔ lã ɖeka ƒe ŋkɔ na bubu. Their names differ from each other. Eye eɖewo hã, wodzena ɖe atiwo me. Eɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Lã yawo dometɔ aɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Megblɔe do ŋgɔ va yi be lã yawo dometɔ aɖewo nɔna aƒe me. Ɖewo nɔna tɔ me. Eye ɖewo hã nɔna gbe me. Bubuwoa, wonye nudzodzoewo ko, insects. Eɖewoa, wonye nudzodzoewo ko. Some are just insects. Ta míage ɖe nusɔsrɔ̃a me tsatsa alé ŋku ɖe lã, xe kple nudzodzoe yawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Ayo, ke míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ gbɔ. Ayo, ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔa, eyi ke le nye ƒe miame kpadzia, which is the left hand side la, from my side la, left hand side a, míakpɔ elã. Nobe lã, elã ema, egbɔ nye lã. Nye ƒe HOD, head of department, gblɔe do ŋgɔ be, nobe lã, enye nugbagbe yiwo katã le xexea me. Nugbagbe yiwo katã le xexea me. Mí amegbetɔwo hã, lãe mínye. Ta nugbagbe yiwo katã le xexea me kɔa, wonye lã. Ta generally alo gbadza kɔa, xewo, nudzodzoewo, eyi ke nye elãwoa, wo katã wonye lãwo. Míyɔna wo katã be elãwo hafi míva de wo hatsotsowo me. Be eyawo nye xewo. Eye bubuwo hã nye nudzodzoewo. Ta le nɔnɔmetata mea, gbãtɔ yi ke míakpɔ enye lã. Gake míakpɔ be egbɔ kple kpɔ̃, gbɔ kple kpɔ̃ ye ma le fi ma. Lã ko yɔnɛ. Eɖe nɔna aƒe me, gbɔ nɔna aƒe me, kpɔ̃a enɔna gbe me. Gbɔ nɔna aƒe me. The goat is usually found in the house. Gake kpɔ̃a, eya nɔna aƒe me, which is the tiger. Enɔna aƒe me. Gbe me, enɔna gbe me. Ke ne míkpɔ míaƒe xewoa, míakpɔ be koklo
kple akaga, which is the vulture. Ta koklo nọ na apeme, ke akaga eya nọ na bem. Eya ha gezigere la nọ na apeme. Ke abele ke me gbleba ya be lagbanto ikenye gbo kple kpoa enye like wona ada. Enye like wona ada. Enye a wild animal. Bonye wild animal. Yo. Kene mi aje egome kple hewa. Ndi mi acho hewa. Okay. Nono metata eton ikele mi afe nukpo mojia. Ukata kwa mi de nko na obe onye hewo. Eikosi abala nyale onye ajona kwa. Onye hewo. Abala ikemi le kpole nono metata we. Yo. Kene mi de mi afe nono metata evelia gboa. Mi akpo be ehe de le fuma ikele aziji. Kenu ka mi akpo de desi na nebe enla ike kpo mi la enye he alo menye heo. It has some features. Ike na ekpo la na nyabe eya nye he eya menye heo. Jesi denu gbanto ike mi akpo a eya nyebe afọ eve le osi heola afọ eve le osi. Ke jesi denu bubu eya nye avala ike le osi avala ike le osi okono jojo eya nye another feature open wings, their wings. Usually like birds have wings ike okono jojo. Enumake heavy wa odana azi hedua to hode eji emibodo to hode jabe mka okeke banade eji odana azi ke edeo dole osi do mimi be doa hepe doa eyanye the big nugbo eyanye heavy pedo abale ikemi level wole nono metata ma first one eyanye do which is the big do heavy penny eyanye yobe do Kenya Antomi akpo aziale nest lame elepe epe nest me epa tome heavy pameto emale atome Kenya akpo atolanto ema le fine nema ike mi akpo mi ape koklozi le eme eye mi akpo afọ heavy pe afọ mi glefa ibe heavy wa afọ eve le osi ke mi agakpọ de ka le heavy o eya nye wo pe ble ye ma kpọ mi le avala le osi ikenye the wings avala le osi kene mi ide mimi ide nono metata mi ide mi ape nono metata evelia gbo akafi mi ifimi ne amede melende gomesewa mi de kuku nona mi anyale comment section eyi zigedela mi glo na ebe mi ape Eʋegbe ekeketa ele dialecta ta ele ikemi ayo na ne le fia amebubu they will have a different name for it. Dugubu might have a different name for same item. Alobe, yeah. Tale ike minyayo nele miampe dialect me kwa na mianyale comment section. Ta miagbo aga repeat slide. Aide back. Emi ala nkude Tane mi komi ape slide.
Let me go slide and call it back. Eh, Banto ikemi akpɔlefia. Banto ikemi akpɔlefia. Eya nye koklo. Koklo. Ha zikere la mi kɔ koklo de tsintɔ. Kɔna koklo la kɔ na la si kple tɔ. Esɔ na ŋutɔ mi nya bi o. Ta. Koklo tadi. Aha, koklo tadi kple koklo de tsi. Merci. Ta. Merci. Nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke kpɔm mi le fia, eya nye koklo. 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 Aha. Chicken. Fowl. Aha. Keni mi kpɔ míaƒe miakpa dzia, eya nye míaƒe koklonɔ. The hen. The hen. Koklonɔ. 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 Eya le míaƒe left hand side. Ke ne míkpɔ míaƒe ɖusikpa dzia, míakpɔ míaƒe koklotsu. Atsu kple nɔ ehe, ta míakpɔ míaƒe koklotsu. Koklotsu. Eya le míaƒe right hand side. Koklotsu. Koklonɔ. Aha. Ke ne míkpɔ ɖevi wuliwuli mawo le fi ma, kokloviawoa, eya nye koklovi. Koklovi. So from the left side la, míakpɔ the hen, yi ke nye koklonɔ. Koklonɔ. Ke the right hand side míakpɔ míaƒe koklotsu, which is the cock. The cock. Koklotsu. Ke le titina, tukutukui mawo yi ke míakpɔ le wo mea, eyawo nye chickens lawo. Aha, kokloviawo. Chicks. Eyawo nye chicks. Aha, eyawo nye kokloviawo. Ke vovototo kae le koklonɔ ya kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Vovototo kae le koklonɔ kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Na míanya le comment section. Okay. Ke ne mi yi ɖe míaƒe next slide xevi bubu yi ke míakpɔ le fi ma, eya nye ahɔnɛ. Ahɔnɛ. Ahɔnɛ, which is the dove. Which is the dove. Ahɔnɛ. 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 Ha, eya nye míaƒe dove. Ame ɖewo hã gblɔna be dove. Dove. Ame ɖewo gblɔna be dove. Anyhow you mention it la. Dove. Aha. So dove, dove. Yo, Missy. You have practiced all of it. Yeah. Dove, 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 dove. Doveni. It's all the same, right? Yeah. Teacher, Ahɔnɛ. Elia. Okay. Pa. Aha. Ahɔnɛ. Ahɔnɛ. Okay. Can you read míaƒe next slide dzia? Xevi bubu yi ke míagakpɔ le fi ma, eya nye kpaxe. Dogbey. Kpaxe. Duck. Kpaxe. Kpaxe. Aha. Gbãtɔ yi ke le fi ma yi ke nye viawoa, eya nye duckies. Duckling. Ha. Kpakpaxe ƒe viawoa, eya nye duckling. Viawo. Aha, eyawo nye duckling lawo. Ke ne mi va míaƒe titina, ema nye kpakpaxenɔ. Kpakpaxenɔ.
Kpakpa he no. Bale kemi kpo koklo no kple koklo chuvaya. It's the same thing applying to this one. Kele titi na number 2 nye kpakpa he no. The female duck. The female duck. Kene mi kpo mi ape number 3 mi akpo kpakpa he chu. Kpakpa he chu. Kpakpa he chu. Like cockroach. This one is kpakpa he chu. The drake. Drake. Kpakpa he chu. So we have the kpakpa heavy, which is a duckling. Kpakpa heavy, the number 1. Kpakpa heavy. Kele number 2 kpakpa he no. Kpakpa he no. Kebi number 3 ikenye kpakpa he chu. Ayo. Ke efi ke mi ko wana ovado mi ako dometro kpeɖeŋutɔ. Ne mi trova kwa mi aide wona oji. Ka kene ba biare le mi ape nukpolao, to mi ape todolao sia no na nyanya le comment section. Nene ma ke ne ko budeli ike mi yona na enlaya alo heawa. Na mi anya le comment section. Ne mi akata mi asro no cho mi anwe ubo ape. Kana mi elego. Yo, akpa na mi. Yo, ke nyonto miesi cho nufialawo gbo obe na nya de le asio na be ya abia atambia alo na be ya ayun kobubu ade ne enla yo me yo la kevia o planlawa atana ne mianya yo akpeta mikpo CEANA convention per boblododo alo CEANA convention art ikebona pi abala mienya na shaya mienya be CEANA convention agbona ele Colorado ta mion tomisi alebe ne miatrogbo pi akpe Maena kweto malo maena na kweto ma hogaye na kweto me afiri wato maena kweto malo gaena na kweto ma hogaye na kweto ge afike wato yo maena kweto he maena kweto ma ahogaye na kweto maena kweto ma ahogaye na kweto me afiri wato o maena kweto maena kweto ma ahogaye na kweto me afiri wato maena kweto malo maena kweto ma ahogaye na kweto me afike wato
miawe zo miacho boblodo twa va ta yema anyinova ala miabo lake miapoe CEANA convention miama yode kwa mina na mona as ale onona alo da na mi kple da vero miapon PHO wa na ka Auntie Mary Eʋegbe yenko samo Okay. Maybe CEANA and on a butu. Mononoga bobu. Eh, we love land la. We love land. Lolo Nigbaji. Love land 3. Hey. Anyway, Michelle, it's not too late. Nous, kple, it's not too late. Let me register Hadeko ha. AatuEWO Fifia. Oh, Doc, me kuku me the member number the car. I just mentioned one number. Do you have the numbers in front of you? The ones that we can call for the CEANA convention. The CEANA, okay. Can you see it? Can you see one right away? He can bring it. We don't want to. Name me by your Anglon corner CEANA convention. I'm the CEANAonline.org. Alabanemi of Makola, Miako Mushang cho conference Yagona, Alo convention Yagona. Never do have strong me. I want to Mia do to mia the ฎɔkta. Don't you me answering after me do after Ala CEANA do papamra ฎɔkta. Me jonu a me va kwetu na no la Togo, Ghana, kple Benin domia. Ta ฎɔkta tu me miele ta ye na magli de ma. Colorado je ngwala ma la bobu. Anu oman nu ga guruguru oman ni jojoga Colorado ko yama.
Ta masha na blogo jimijo nya ilolo ni gbaji. Ana butu. Me ba me. Convention. Jimagara mi afo mi yiga. Yema. Akoba mado wibo. Miaba mavavira kala Colorado maga value. Oh. Apoto Derek Glammy. Taita mado wibo. Oh. Yeah. Tamye ina Colorado Yes. okay, need you. Oh, I mean, this is Lagana, huh? Anyway, yeah, Medaku, Doc, Nahi, Egba, have you Nyagbron Niele? Have you been no strong Niele? Hey, Nyakata, if you've been here, Nyanyabe, I've been looking for a heavy song, Ade. Finally, Yeah. almost everybody found it for me at the same time. Young ladies and guy. Can we please sing my favorite heavy song from the old man and his hobbies? Yes, please. We can. Okay, yo, Eʋegbe. Yeah. Apprende no ani badegbe. Tobisia kwenye beligwi. Ono tudame hevyo besiade. Heavy no esi. Heavy. No ani Eʋegbe. Tobisia kwenye beligwi. Ono tudame hevyo besiade. Heavy no esi. Heavy love. Ah, Akpenamila, Georgie Namto, Egba, if you Nyagbomia Fia, Yaka question Adela Shinia, Melakuku. Efo Belequia, ne etudam heavy oa. I like heavy galashi, Omekua. Wow. Okay, maybe I'm yellow and Yakob. Ukatamaku. Okay, because Yama may be a fifia. Ne, Mamma Vinyala Fia. Ne Sagoma. I'll be a Yama. Because maybe Edda to Edda two, right? Is that how to say that? Okay. So that's a very, one of those folklore songs. So I really love it. And that's a question I've always wanted to ask. Not because I wouldn't know the answer, but I just wanted to see how. Yeah, let me help here. Yeah, go on. I probably not to a viewer, Vigarawo, no, Hatutum. Meaning, I love another the tour. I took that time warm over. A dog gunner, Omega Tanjo. I have no I won't him lapum. I don't know your review at our adino, our hajano. Is that, yeah. Yanto mother for Bagbo, our hajano ta, and then now Moko, I know you get heavy green. Heavy green, heavy I just love that song. It came in very handy. Not never lesson I back. Yeah. Let me ask right. The Kali Kakamia would no Makoga Pinami. Yes. All right. Medeku nufialawo Medeku na yejilo. You. Yes, switch in Anya. All right. It's all good.
It's all good. Yeah. Yo, akpe. Yeah. Ke mia ai nusosraji. Nkonye nye Davi afi. Pieko. Abe alea ke akpanovi desia denyo ble dongwa. Nami ben la nye nko gbajako. Ike mi atenwa kpo heo kple nujojuwo le ete. Ke azwamia ai eji ale nkude nɔnɔmetata yi ne kplo kpakpa helado. Ehewo ƒe nyakogblɔmi le azɔ ko. Aha. Nenye be miekpɔ ehe yi ne le alo nɔnɔmetata ya ne le nukpɔmɔa dzia, miakpɔe be alo mi ɖe ŋkɔ nɛ be tsahe. 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 Danyevia gbledo ŋgɔ be le hewo ŋu la, they have some characteristics. Le kpɔɖeŋme yi wògblɔ be aʋala le wo si eye afɔ eve nɔna wo si. Ta le tsahe ya yi kpɔm mi le nɔnɔmetata ya dzi le fia, aʋala le esi eye miakpɔ be afɔ eve hã le esi. Tsahe ya la, yevuawo ɖe ŋkɔ nɛ be guinea fowl. Guinea fowl. Guinea fowl. Ke le miawo ya mia gbɔ la, mi yɔnɛ be tsahe. Okay. Drop. Nenye be mia ayi edzia, miagakpɔ nɔnɔmetata ɖe yi ne kplɔ tsahe ya ɖo. Yi nenye hevi nyakpɔ aɖe yi ke nɔnɔme vovovo le esi alo dzeside vovovo le esi. Ne mi be dzeside miate ŋu aga ehe ya si. Mieɖe ŋkɔ nɛ be atsrima alo kpɔkpɔmatsikue. Ŋkɔ ya eyɔyɔ ɖeko wòde zivi ɖe tama adze agbagba be mia ayɔe ɖe ɖeƒiɖeƒiwo me. Atsrima. Atsrima alo kpɔkpɔmatsikɔ. Ye ma vava. Le kpɔkpɔmatsikɔ. Le ŋkɔ ya le he ya ŋutɔ gbɔa, mia akpɔe be menye ehe o, nye edzɔ kpli mi kaŋ le ʋedukɔme nenema o. Gake le modernization alo le egbe ŋkekewo me alo le ŋkuʋuʋui yawo mea, ame aɖewo te ŋu ƒlenɛ edana ɖe aƒeme. Ale be nenye be eyi ɖe teƒe aɖewo abe tsaɖiƒe aɖewoa, woƒlena dana ɖe ƒe teƒeawo yi wɔnɛ be amewo te ŋu eva ekpɔnɛ. Ehe ya yevuawo yɔnɛ be peacock or peafowl. Peacock or peafowl. Le he ya ƒe ŋkɔtsɔtsɔ nɛ alo ŋkɔɖeɖe nɛ le Eʋegbe mea, miekpɔ ale nye be ekpɔma ɖeɖi mate ŋu o, elabe nɔnɔme amadede vovovowoe tui ɖo eye wòxɔ wɔ atsrima ya. Ta ɖe yiƒe dzedzeme, because of its nature, we named it, or the attributes, we named it as kpɔkpɔmatsikue. Kpɔkpɔmatsikue. Ne kpɔma mewò tsi go, ate nɔ kpɔm kaka aɖe dzi ɖe anyi. So because of that,
we call it Atrima, or others call it Pokpomachikwe. Pokpomachikwe. Nanyaba miaga yi ejia. Miaga po ehebubu ade inekplo. Heya hado. Alo inekplo no matata inenye Atrima lado. Aha. Namila nkude nonomatata ya nwa mie ihanye ha odomoto deka alabe mie de nko nebe golo alo chacha boli golo alo chacha boli yafua de nko nebe ostrich. Na mi akpe be vekachi jijine aleke gbegbe. Eye eko alo aha mi aglo ebe eko a ejiji ekoko ejiji ale gbegbe. Alebe epa fote ha danabla. Ovu adu manyanya view. Tananya mi kwe ko epe nonoma mi akpe be enya amade ehare keletrale manya do lolo lanyigba menenema awo aha taaya ha ihanya ha odomoto deka elaba mi eglobe le ha o papaji a afomeve nona osi apala nona osi alaba wojazi hapuli. They lay eggs, they brood it. So because of that, we named them, or the English named it as birds. So hamawenya vuvu toto ade ikanele how kple nujoju adome alo how kple nujoju tale fia mia de nkone alo mia yone be golo alo chacha boli, which is an ostrich. Chacha boli. Bolia, I'm sure it has a different meaning. Why is it boli? They're golo. Others call it golo. While in some parts of the Ewe land, they also call it as chacha boli. That is the name of it. That's it. It's one Chacha. word. So chacha doesn't really mean anything according to this bird. It's a whole word. Yeah, this one is just a name. But then Nanyabamia Global Chacha, it's also a different thing altogether in the Ewe language. But in this one, this is just the name Chacha Boli. Okay. I thought maybe you did something that made it. That's why you had the chacha with it. But, No. Maybe because of the legs or the neck. That's what I'm thinking. But but I understand and I hear what you're saying. Yeah, that is usually its name that we have for it in the language. Chacha Boli. That just tells you that because I understand cha-cha in another term, I'm trying to put the two together. Oh, okay. I see what you're saying. It's just cha-cha boli. It's just a big bird. But let's see what they will people will give us on the comment section. Somebody say something. It's a special bird. I think even the egg alone serve at like 100 persons or so. I know, and if you go close, it would peck you. You better so you better know. Anyway, somebody might say something on the on our comment section. Thank you. All right. Okay. Ke miagai eji kple nonometata inekplo. Miape chacha boliado. Anyaba miela nkude nonometata inekplo. Chacha boliado a. Miyone be doku. Which is a turkey. This is also a bird. So in our language, we call it
Do, ku. Do, ku. Nenye be fiam mi ɖo biabia ɖe le ame aɖe si alo ŋkɔ yiwo ke mi eyɔ alo mi ɖe ne lã yiwo va yi ye woyɔnɛ le gbɔwò alo teƒe aɖe ne nya yi ne to vovo ne eyi ke miegblɔ va yi xoxoa, ke ma adi ɖa be amana aŋlɔe da ɖe yaʋala la dzi na mi. Ezu be mía katã mie nu srɔ̃m ta ne míawo hã mía asrɔ̃e le míawo hã mía gbɔ. Antivero, davero. Merekumbato. Biabia ɖo vava ge le nuwame ta mía akplɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ aɖe le abe biabia ɖe vava ge yi ke mi ŋu ɖo gafi ako mamlɛ ne nyaselawo. Ta mía nusɔsrɔ̃ ɖo alea ke wole edzi yimee. Akpe kaka. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata bubu aɖe. Exewo ƒe nya ko gblɔm mi le kokoko. Ne míekpɔ exe ya hã tɔtɔŋgbea, míyɔnɛ be akaga. A, ka, ga. A, ka, ga, which is akaga. So in the English language, we have vulture. Vulture. This is also part of a bird, or it's also a bird. So since we are all talking about birds, we have this here as well. Leheya pakpajia yamono na miagbo la pomu. Zigeda eno na gbeme. So this is a, ka, ga. A, ka, ga, which is a vulture. Vulture. Enyeba miakplo heyado alo mia ayi eji agakpo nɔnɔmetata yi ne kplɔ heyadoa miakpɔ be exe aɖe le afi ya yi ke dzɔdzɔme gaɖo atsɔ nɛ kple kɔla vovovo eve aɖewo. Miakpɔ yibɔtɔ kple ɣia le eŋu. Le mía degbea mea, miyɔnɛ be akpavia. Akpavia. A, pa, via. A, pa, via. Akpavia. Akpavia. Eya hã nye exewo dometɔ ɖeka. Eya hã nye exeawo dometɔ ɖeka, which is the crow. The crow. Nenye be miagakplɔ heyi ke alo miagaƒo nu tso nɔnɔmetata yi ne kplɔ akpavia ya ɖoa, miakpɔ be exe aɖe hã le afi ya alo yi ne kplɔ akpavia ɖo. Miakpɔe be dzɔdzɔme ŋutɔ gaɖo atsyɔ ne exe ya yi ke be wònɛ amadede vovovovovowo. Amadede vovovowo sɔ̃e ƒoƒu ewɔ exe ya. Exe ya miyɔnɛ le gbea me be ako. A-ko. A-ko, which is a parrot. The parrot. The parrot. Ako. Le heya hã ƒe akpadzia, eye wònye be dzɔdzɔme hã nɛ atsɔe ɖe eƒe agbalẽ nyanya kple eƒe nuƒoƒo ale yi wòƒoa ŋu me ta. Le egbe ƒe ŋkekeawo mea, mi eƒlena wo edana ɖe míaƒe aƒewo me henɔ nyunyim. Mie xɔe se alo mie katã mi xɔe se be ako nye lã aɖe yi ke enya agbalẽ le wotɔ mamlɛwo katã dome. Enya agbalẽ ŋutɔ.
Enya gbala sasa kuha. Nenya be akola pe menamea. Nenya ba madam fuma. Nipo ne be ako ha. Enya itutu amagbla. I repeat now the same voice or the same words. So that is why most people really love the bird parrot, because it is very intelligent. It repeats speech. So because of that, Eʋegbe. So I'm playing another appointment. Only me ha. Nanya be neida shioma akwebe akwa wojrane jigede elabe nyala de yike nanya be amagboton homa awone be repeat na amape nufo. Okay. Le akwape akpaji ainyema azo ami poncho vai ke azo mia alanku de lambubu haun gakele akpaya jia ma adashi omonuna mia foa ma adashi moko wangne afo Ernest be wa ai ejinami aha lankude alo aha ponkude enlapo nonoma alo enlapo apa fufu inele miasila me tananya be bia adeli nume dede adeli chopi adeli la ekema mia ade the comment section be mia kata mia strong le mia nua obo to gbo ba yi ya ha chitre chimde mia akpe Ejakuba. FONS mada shizia mino. When is Oiseaux? Apprende godo kata strong komigale madero kunye nkonye asafo Ernest kake eji abanye gbegbenko babu amagede manye gbegbenko zanamu majijodo na muta majiwo made nye gbegbenko Dogbey labe efovie ko na yo nko jeba evona avon lemo ta gbegbenko senyo ta ajoji na be gbegbenko ananu gegere medeka Señor Ernest Asafo. Señor. Next week, let me englobe. All right. Ayo, kami azorengo plan. Yo, ngodo ko nya kata wolem. Alabe abale obli ho na. Enlawo enko bajare kunye le ngbagbe yo kata le anyigbaji mo negbe achi ko ta ngbagbe yo kata ko gala anyigba o kata kple kwa ela inye o kata tonko jaka o lenene ma o gama abale obli ba yene o ta mama da kanwu emi ga nku legeru inye mama mamleto le new kamila nkuru la fiam ta lawo ikwenye nko ikami ko dajesi hayo kana gbona fia akpe kami azore ngogbe nami ko no matata yo kele miafa nkpomoji a
mie kpoga mie na ne kpoga de dzesi be nɔnɔmetata yo kata le fuma nuvevi aɖewo le wo ŋu yi ke de sɔsɔ ge ne le ŋku ɖe ŋua ne le ŋku ɖe ŋu ne kpɔ ge be afɔ le wo si evɔ lã yo mi ƒo ŋu tso va yi hoa afɔ ma le mie kpɔna woa eto vovo ne afɔ ma le ke kpɔm mi le fia ne mi le ŋku ɖe ŋu mie kpɔ ge be afɔ ne le wo katã si le fuma afɔ ne le wo si asike hã le wo si le xewo ƒe akpa dzia miekpo ble na wo gake le akpa ya dzia mikpo asike vovototo le ble kple asike dome ta lã yo gbɔ mi ge ɖo fia asike nɔna wo si yo miazɔ ɖe ŋgɔgbe abale ke miele ŋku ɖe ŋu eva yina abale megblɔ me na dzesidevevi aɖewo nɔna lã yo ŋu wo gblẽ do ŋgɔe va yi wobe lã aɖewo nɔna gome ɖewo hã menɔna gome wo gblɔ nyamo katã va yi ho azɔ ne mi le ŋku ɖe lã yo ŋutia miekpɔ ge be afɔ ne le wo si abale megblɔ va yi ene ho gawu la wo fɔ afu edzi avi eto vovo ne xewo tɔ xewo ƒe akpa dzia miekpɔ be wɔwo ya wo ɖana azi they lay eggs that is for the birds but for this part of animals or this division especially the mammals we notice that they lay eggs they give birth gake to gbɔ be elala hã elã ɖeka ɖe le nɔnɔmetata ye wo domia kokoko ya ga dana zi enye gomela yake ne le fuma yake nye klo gakea heyiwo le klo ko nye heyi ke to vovo ne lã yo katã kpɔm mi le fuma mamlɛwo katã wɔwo ya wo fɔ afu dzi avi yo akpe be danami nyare le danami sinami mebe na biam be eka nye kloa okay very well that is a challenge that is a challenge danami ela yo kata le yefo komo jide eka ina deje si be enye ko I don't know if yenye second line na gbato yima ede agba dana ine zore gogbe zideka ho de ma na bi efo ye bugbe mo nko ha efo ye bugbe mo nko English me nko anyway like you na klomare English gbe me teacher akpe nufiala O mala ko yonere ye vukpa ma. Oh, it's either a turtle or the other one, was it? It's a turtle. That is. Or the other one. I had a caquita. No, there are two different kinds of turtles. Kuloanye tortoise. Or what? Kuloanye tortoise. That is the one on usually on the land. Right. That's right. Kaka turtle la kamia global toma kulo. Ela be mi kora ya le toma bun anola chapuma. Yeah. Anyway, so this very one showing here should be the tortoise. I'm listening to you. I'm listening. That oh no, kluka gana hayala ha ko yamka. Dana Mimi the kako me bema. Ai gakai na yu hama ko ga yu Oh man. The hippo. Yo, akpe dana mi akpe kaka. Akpe kaka. Ayo ke mi azore ngo. Ta yo nyebe ala yo
wo fo afu enti avitala abale mia megbeto mi woni na mi na novi le nyɔnu ba kpadzi mia megbeto mi na novi ta alayo gbo mi gege novia ha ne mi ko jesidenu ɖeka nye be wo na novi no fofu edzivi nenema wo ga kpɔtɔ na novia va se ɖe ga imo utsi yo mia zɔ ɖe ŋgɔ ta mia kpo gbɔn va yi gbɔn enye heyi ke eva yi afi mi va afi ke fia mi ɖo fia enye dadi ta bale mi kpɔ me nane kpo nɔnɔme kpa tata gbãtɔ dadi wɔme eve le fi ma ɖeka nye atua ɖeka nye nɔa ke nɔnɔme evelia miakpo dadiviwo hã le afi ma yo dadiwo nyakpɔ ta mi me ɖe kuku mi mete ŋkɔ ga wò dadi tadi o. Hey, are you trying to tell us something? Eyo. Ezugbe miaƒe game hã tsitre ɖe mia ŋu ta madzi be ma atɔ ɖe fia alo miagbɔ ɖe me le fia ne babia ɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya Yo, akpe na mi. Akpe efo Ernest. Yo, tama gbɔ ɖe me le fia ne babia ɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya be via ɖe le ma ɖe sia ɔkɔe ade me ne mi elabe ɣeyiɣi tsitre ɖe mia ŋu ta mia yi dzi kɔsiɖa yi ke ne gbɔna me. Yo, akpe. Akpe na mi. Kama hododo kwa mama wana mi kaba. Oh. Lawe jo vai, lao kpakple xeviwoe dzo va yi, nana mi na ho cha egbɔn ɔwɔ kelã ke kple ɖo. Adze dana mi dzi. Gaji ake. Lawe dzo va yi, lao kpakple xeviwoe dzo va yi, nana mi na ho cha egbɔn. Nana mi na ho cha evɔ le be na yo lã ɖeka. Elã kple xewoe va yi lo. Dadi. Okay. Sister Afia Jeju. Chachaboli. Chachaboli. That one. Dadi. Jata. Menua strong. Dadi jata kpɔn. Dr. Ajeju. Yo, akpe. Yo, miawo le dɔ dzi ɔbe miaƒe nukpɔla aɖewo eɖewo tso eho xɔxɔe kple teƒewo katã wole mia dome eza ya me ta mieda akpe nɔ ale be Washington DC tɔ ɖe hã be le mia dome le afi ya ebe watching and learning fast ta ele Washington DC akpe afi ɔbe efo Kpɔtɔsɔn farms ebe dadi tojo amekɔ menu yema amekɔmenu yabe amekɔmenu ta amekɔmenu. Okay. Just like how it is a pet and it's always in front of one, like close to one. Okay. That is the origination of the name. Other names for daddy. Okay. Ta efo Kpɔtɔsɔn farms akpekaka makarejibe tso apipe etso nye detu majesi nye Kpɔtɔsɔn farms majesi nye etso nye detu me akpene kɔkpi mata tsɔkpi ma akpene ta. Yo, afi fifia efo Enoch Dɔgbadzi hã nya ɖe bia be nufiala de vovo toto
me apamela kple gbemelãwo me ta be nado vovototo ede vovototo okay apamela kple gbemelãwo me ta be ya ɖoko ɖoko tsɔmpi alo summarize miwo katã miwoa like summarize like yo glone devogo me awo pi alo populi akpe alebe efo Lawrence Dagadu ike ewo na program ya oyona be African Jazz Panorama ewo ne ganyi le US Eastern Time that time makarijive za dole miao bola Ghana za chief of PM 4 miao la dojilo yo ke yema miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miawoe le dɔ dzi akpe na mi eye mieda akpe na miaƒe nufialawo hã Davi de sia de nyo Davi afi efo Ernest kple Dr Dogbey akpe afi akpe na mi da na mi da vero Ana baru komia nglo interlude ago haba. The next one, the next one. Energy. Nyakwe nema. Hello. Hello ataga. Lawe jovaya. Energy fia. Lawe jovai lao pakla heavyweight jovai. Okay. Nana mina ho cha agbon. Kabo kala afia bala yo kata klero over afonima. Naba bolo pakla gachuwe jovaya kai tomalaoji. So you have to name different kinds of fish. Right. Then you have to say female and the name of the days, kojo, ablan, and all those things. So it can come in different. Okay, so it has nothing to do with our birds today. Yeah, it has to do with the birds. Heavyweight Oh, okay. Yeah. So if it's koklo, you bring koklo. And then golo, right? Golo. I never know that name, so I love what I learned. Yo, akpe obe efo muzenge yenye Washington to obe makaraji be time ma gleva ya America obe masio magleva Washington to mafie va ye ta obe maybe kama HOV ta makwe afimia ba eponcho efo Lawrence Dagadunu ta akpenami esia iko ajibe anamanya bari yelafi mata yezo esia yekonami ta hello magbenami akpe jimanya ba wenye gaming with Prizo ta you can go gaming with Priz next time ko manya ba for muzengi mata akpe hiding behind with Priz hiding you if you are nipple yo anyway Doc, nyata gaji hediape okay. I that feel. Okay. Me because my tone is a little, not my tone, not listen, my tune is a little different. Okay. Agble biade no ni badege. Togbi siankoye galikwi. O not to dampe fu besiage. Heavy vovo
Oh, not to the man, and you heavy vovo, noisy. Heavy boy, heavy Jing, zing, jing, zing. jing. Heavy boy, heavy zing, zing, Jing, zing. jing. Where's this thing going? Heavy vovo, noisy. Heavy lobo, heavy. Heavy look. Heavy lobo, heavy. Heavy vovo, noisy. Heavy ga, heavy sweet, heavy ga, heavy sweet, heavy vovo, noisy. Hey! Can next week I'm here and Bokle no how over. Hey, Adam. Azu dota shina mikata. Okay. Therefore, Dr W, me da ko me wo. Yo, apa nami. Tayema. Achagbe cornerly. Alabe. Mia akwa Africa obe. Yo. Sister the shadow no longer pa. Okay, echo, but Yaba chagbe ko ema. Yeah. Opa chagbe ko. Ya hamad ba chagbe ko. Ya hamad bi. Ero hadria. Okay. Okay. All right. Get them now. Okay. All right.
Who is this guy here? I think you know him. You know him. I'm just asking. I think you know him. You know him. You know. You know some of them. You know some of them. You. Very nice. Yeah. University of Education Winneba. Doing very well over there. Jimanami. Yeah, man. Amaro pala mo kufifi mafia. Yo, año tomia pom. Everything to kake abale obwana na ube bima bona le nkanwo. Agogo. You want to follow me? Malta, Panama. Yeah. Bekaka. Yeah, me have as a dollar from my gaka. Yeah. When I'm learning and having fun with you, I even forget your time. Oh, what time is it over there? Yes, 9:23. 9:23, yeah. 9:23. Thank you very much. We really appreciate it. Really appreciate it. Yo, kayema ka mi Dogbey, mi Agape. Miagadogo. Bye. All right. Very nice program. Ao mi glena bosanuba, ao blo novio. Mi glena satanaba, ao blo. Novio, mi glena bosanuba, ao blo novio. Mi glena satanaba, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Ao blo, Mi glena bosanuba, ao blo novio. Mi glena satanaba, ao blo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo